Manipod ka ni Kabsat Sali sa napud no nagan, tintay patangatang ay drama itangam, sakbay na, makablawa mampay ni Victoria Lacambra, Criselda Mawili, ken ni Havana Aldoven, dita Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Sali. Dear manang biyanang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel labalay na iti lugar mi. Nga maawan nagnanaed, tayo di abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, manang ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka ah. Agyaman ak manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kayat mo ti agkirtiker iti balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo't ag caretaker di balay? Ay katwan ah, kayat ko ading ka. Nasayat ang arod manang. Kahit kung amin akanayon ang nadalos di balay ko, nga uray awan nagnanayd. Uray mapan ka lang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manayd. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay antibalay mo. Di ka matanagan manang, tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta, agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor, nanang. Unanak ko, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis, kathanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot. Ken adda sweldo amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod, nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamu ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsils, lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos, nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan nga kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam, nanang. Tulungan ka nga agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy, nanang! Nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni Uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga ag-instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atilakot kutyem dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak, agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo, nanang. Makiteksak. Awan nga may load ko. Adda di tabag ko, alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawitan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy.
Saan? Tadyak ang mga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawid takit ding tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagya ka no dato yan. Nangibaga. Kat nga angkal In-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya. Ay sus di ka laag ba insali. Anyat inusar mo. Jay account ka. Katuwan, kas lang nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nakko. Anyalat sa na kanya kun nga'y nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya angkel, haan nga imot day chay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo ti kalkalikutem. Asinot ka chatat mo Awan, basbasa laeng dagitoy inchat ni Sally ken ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga mintoy cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya kuma. Kapsa mo mabaing ka pailang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwarta bangkay di ba kay? Damapang ko katangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kaya saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilyang, manot swildom kinikabagis mo Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan ngay. Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak di nagdakal nga balay na. Anya, ay na, naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, undayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nempa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laeng. Uray balance mo pa'y laeng tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay nanang? Apay ka di ba kay? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean nyo dayta. Kung nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kay? Nagsuldo kan san? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon.
Ah, Winilyang, ipasublat mo kinisali. Tayong pagtanak na, tanapig sang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. ay, magagat ka aya, Sally. Katuan aglinis lang mat. Alang nga rod, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga rod, agrubwat kan Sally. Taing kaagdalusan, tani aldaw manen. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni Uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko dita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Naglutoak nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni Uncle. Nalakamat gayam. Alang road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni Uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay ja kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maada anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni Uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga Uncle, agparma kanya na. Ngam kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni Uncle. Nayon namat Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akit ti butas ko. Gusto dahi, tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. In-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. At least kanyang takabsat mo. Sige, tagim paki akon. Kumusta kan dito, Sally? Kunak no asin tag-tuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan, Sally. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo ak papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas nga raw,
Tari maanom ti trabahom, Sally. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle mo. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod, Sally. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot ten, Sally. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak nang nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kayat mo ti umay katulong kanyak. Ngam unay nga dakal ti sweldo ah. Kitalaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan nga pampanunot di anak mo. Imala talaga ken ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni Uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano ko maasweldoan na kat awan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit ng kil na ti sweldo na. Iso ti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak ta bakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni Uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni Uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, ah. Sige, ag-awit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sally, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti swildom, kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkal nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos ane. Amangan mo no peke. Kitam ngamin nga naimbag ah. Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron ah. Hindi ka matagpatawar. Kasala dyan la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Derasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan ta cellphone ba? Day tamon na eh. Apay kasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nympha yam jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya. Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka jay anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsintyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan ni Sally. Jak ngamin maanawa. Sungba-sungbatan nak. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay,
Di ka mabutang. Nga mga no idarom na ta anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramiden ni Sally. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga tada dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayatan na buya. Ha! Mayati si Kawilam Donya. Angkal? Ada kayon? Anya ti kayat yung asidaan, tayo so tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sally. Ha? Ay, kwa. Ay, nadadaan. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti dagto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, angkal. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikaasukkan ka. Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulpulong yung kanya, angkal. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramiden ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaeng iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Ti amok di nakabailan nga idarom ni uncle ko, taka nakanakket nga rod. Ngam nagbituta, nakipakpaka si ak ngayon inuta kabayadan dagiti inlako agamit na, kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kaya't binulan at tintinagak ti utang ko, aging ga anak kabayada. Nadidigra kitikas jay ang napasama kisama ni Pudidin, jakon inulit ti naramid ko kat nagbalbali wakon. Kaya ti tatultulungak dagiti dadakkel ko, bayat ti panagbaket kan panaglakay da. Alakastan, tigayem mo, Sally. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sally dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, parity script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manang! Biyanan! Kapadasan ni Kabsat Ari sa napudno anagan tingkay mga ganita amay drama. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Aris. Dear manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Isa may papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depende, ananang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Ingka man aginumain. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrein ka. Unanang, makitan to ka din. Ay, di ka pa lang gamin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ken ama. Trabaho ken balaylaeng, ti ayan na. Ay na, at takay manay. Ikumparadak man iti dayja kumparik. Agduma kami mat iti estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tayjayak man kalapaw ko, ijabangkag amaturog ita arabi Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay.
Tane, narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagi jay tarakan ta adingwan. No apay mo ngamin ang nagado dagi tagtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan ijay talon dagi jay anwang kan bakat ha. Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mapukaw dagi jay. Sige nga Rod. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Junel, dumagas ka pa dito balay ah. Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti pa nagtarakan mo kadag iti dingwan mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, un ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mga pastor iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo. Nagwatiwat a pagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangin na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabailan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso ano maminsan, san ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulot tamad. Mataripato da na imbag pare. Ta kasla tao matla da kita. Alam pare lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita dingwan ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila. Ayun, adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak tuman nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan, kat umaduda man. San akasta nga agmay-may sala nga rutin, agkukutil pa Iso pati da tao nagsasado tamang ipastor. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka ta bakit? Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaatan ngay lakay. Sapay ado ti agbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagiti taraken da a baka. Wan nga rod bakit? Nay, agan anad kawan. Amangan nagsipsipot lang dagiti agtatakaw. Numaadaan da iti gundaway amang takaw ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da ang mapukaw? Reis, baraw, aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau, angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang, angam adaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matanana. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yun tumungamin ti minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar ti nagturugam. Sa didak rin eh. Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo ngamin manti ka ama maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makariay. Isu binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win baraw, tanig, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tan ti pa nagbartik na. Na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan yaw. Win kumaa. Tidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay win baraw. Adon ti lalaki abaka adingwin mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak biteng. Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo to'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan da ita? Uwing baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad na
Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito kay. Wan tata, awan problema iti dayta. Ne, sumungad ba gaya man ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata, umay kay mga anan. Binalunan ka. Ala, umay kan barok. Mangantayon. Sige lang tata. Imbag man, ta binalunan na anak ko. Di kay tumak ngamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Iti rimwara kanya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutin, tanay. Bumaawan to ka rin niyo. Iilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka man ay. Kurang nga rin titurog ko, tatang. Nagsapan tumang ngamin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangal dawag. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Isupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. Kino malam tumanay no makariing ka ngay. Kairingan da kun antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Awam nabaten iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang, no makaapit akmanan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang? Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta iso tinangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguron Ta inasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yo. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikukan. Pagkwartaan da taon. Nick, san akasta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. Umaduntumay to'y dingwin tayaw. Nala, mutoy nga ruden deta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pa'y bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumatin na kababain di tangay. Nala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Baybayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mangsingir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak ti tarakan niya. Uy nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo Awan na nyaman na tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong ket nagdakkel mo ti anak na.
Uy nga ron ba raw? Kitsapay ko ma. Tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakan mo. Wala, tata. Papanam ares. Mapana ki bangkag, tatang. Inak isakat yan, tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naak, Mike. Sige, tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin may baka. Iso nga inyig ko dito ay baka ni pare Junel. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare Junel. Takasano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka dito, sika tarakan ni pare Junel. Nini. Di na mo, kaya, di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kengwana. Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang. Ay! Nakabulos mo tayo. Awanay, timbarayan. Nakadayon. Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakenta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahil siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no into na sumaruno, karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo inaramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talarsarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung ti makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang ti kasi inaramid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kitan niya ko ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit numakalusot, tatang. Ne, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Naggapuan niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Tanay, malimain, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bake. Ay, kastaya, Tata. Ay, wanggayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko laang Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong taintid ko kini Aris. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga dun intid Ayaw. Malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, wag. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon dito si Dag, tinakaipagudan ti tarakan ni Junel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, taki di man ti mailago. Nay. Ako ka. Sa baling samot abba ka rito eh. Gimatang nga ta ni pare Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito eh. Asit gamang nila. Umadayo ka dita. Nay. Sumangdo tayo takagat-gatang ko baka. Di mo asig kang pare. Ni pare Junel tayo pukpuk ka. Ha? Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pare Aris! Anay.
Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel, kit natulungan na ka. Tano saan, napuruan ka kuma. Uwan nga ron, tatang. Apayanapan ka, Ijay. Tapno iwayat mo manan ti planom, Ijay. Uwan ko mga ron, tatang. Apalak ngamin ni Pare Junel. Taim madun titarakin na. Kahit kumat nga madun titarakin tayo. Tapnod da maila ko. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y, napasamakin ka, anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris, anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Dakayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Huwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigiddan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingway. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Uwan nga ron, tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry, tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko, tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. Wano 10 times. Nabainanak kadagiti imbagbagat amak kanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak nga ipaspastor tapno umaduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan tigayem mo Aris. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, nabara kablaaw, kada kayo amin, ngagbuybuyakan, nagdangdangag, kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat iking san napud na nagantin tay patangatang drama itangam sakbay na makablawan man pay amin a grupo ti siya si Baru Arupa Macau chapter from Taraki ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi man ti kunani kabsat iking. Dear Manang Biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbarus ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin alalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay kuman ni sublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman ay apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At tausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay,
Asino daytan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakitkitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay kasta aya. Ay na, manuak mo ngaminan arum marijay balay. Tanudad duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo dayta balasangan. Balasang pay. Naiuwan mare. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samet ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga arimkin kwa na mare. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay buridag akabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo. ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, maray. Ay nawad maray. Umayak man na namiling. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumreka Agyaman na, nana. Ala, urayo mo ni Carmay aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ijagarayan. Nagpanitang kami ni Jaygan. Ay nagimasin nga. Naimas nga alsumanda ita. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano nga agkasarta ka din, Carmay. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang aya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti ag-kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturugtan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, hanak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Namiling. Carmay. Lain baga rabi iyo. Ni, ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Idong. Nobyom kaday. Kunak man nun ni Rudy tinubyo. Eh, kayo kidi maturugan, ante. Tama pan pastor ka naidong. Kunaklakid din no nakaturog kan, Carmay. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmay, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko akikin chocolate. Di mo't paboritom da gito, eh. Wow! Thank you, Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikati makaam mo, Carmay.
Nay, papanam manong ikaing. Unay matday tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Kat, apay nga ron nga ikami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbang oras mo, ading karme. Ne, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da itong nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antek? Ay, saanan? Uray taada kamot. Ha? Ay, wan. Kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ije crossing. Ha? Katuan Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantangaro din, karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno presko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kitaak nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay, sos! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay, agmarmare testamutin, ante. Ibagamot kanya katap namuk mo ti mapaspasamak syunay. Anya ti ammo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha? An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan anti. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaang. Talaga akasta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agiparano dakmal. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanyak. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabyan na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong narda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y ripulyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan kadwam? Awan tay kaanakam? Day ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue Miling. Tamapan kami iji cruising.
Sige. Mabit laang, ikay. Wanya, nabsog ka mo lang, Carme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom ay nalumok magakno si katikadwak. Carme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, addamot saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasan ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug mo. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak nga mente masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanagdinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ak una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman ak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka din agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tagdate, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carme. Traffic ak namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasano? Patuluyin ta ka diti plano ta. Ti saan ta pa nagawid inton rabi. Katuan, maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax tamay, Carme. Ay, uwan gayam. Ada dya ibagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matanakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y la makabayad ken kakabagis, wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam samot tantay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy,
Adda pangusarak iti kwarta. Anya, apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na dyan maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kin ni Carme, Mileng. Itud ka nga itud, iti kung kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y mag? Isu nga induyik tagaram. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Idong, agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itad mo. I love you, Idong. Mwah. Awanan kayo itibain, Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Idong. Darasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gabong. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Pagturugan nga. Si kano kayat mo ti maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme. O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, anti Mareng. Naglaban ka no da Rudy kan Idong, store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi da ita. Anya, nagdin ng randa. Ay, kawun nagadaw ti kamuol da. Ay, saus. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta ti aramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya? Iso ala ting itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga itipudno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali aksamot gayam iti atap. Naidong sa gayam ta ama dato si Kugko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong, Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran da kami, may. San lagayam ada kami kini Rudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingitag. Ngam jak mamati, Carme. Di na lukwang. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carme. Jaklaim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na kumaanti. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada abinaybayan ka, Carme. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si kugmaw. Ay, auntie,
Malagip ko gayaman no asino ti amatoy si Kugko. Asinaw? Ni Tata Iking gayam. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Carmay? Uwan, ante. Di ba naturog na minsan ni Tata Iking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, ante. Anya? Ay, di dakman pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, ka inusentiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay jay balay. Wen, awan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaeng ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak irelasyonan na ati pagdamagan niyo. Sana siya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakiro gayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wide. Anya ngay. Makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmina ita. Awan na pasamak itinagbaitan mi. Talakaya kon. Amun ni Carmina ita. Ha? Oho, mangilawlaw na diya babae. Nagadumagayam tinubo yun ah. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya akong agaram. Talakaya kon. Pinanasulaan, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas ka ni Carmi tanagadumat gayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko iti saan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daytaman ti kapadasak, ajak tupulos malipatan. Tuy gayam mo, Iking. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.